نشد اصلی خو از جزیری من تکریا من موزیکی جی براستی زاروکاتی خود من دست بکر هنزانن لجزیر شبیر کان هیا بابی من جی دنگ بیش بو او دچو کی جان شبیر کان نجی بخاره دبر ولی من تکریا من بموزیکی چه بو باشه هم هاتن لامده پرانی زاروکاتی من لامده جی در واس بو او چاندا بوتان و چاندا آمد و ولی تباهی جیانامده موزیک چاند هر دایم چه بو ل نوتو دو نوتو سه ده خباتی خوی موزیک نواند چاندا مزوپوتامیا من دست بیکر پاشه دا حیابی ساله پر نوان هات گوهراندن سازیه مده هم تباهی خباتین چاند هنری ده من جی کرد و اینجی خباتیmin berdamım dike. Anacı ma müzikede, ma müsteyi amur, ma müsteyi repertuar ve makamime dikebim dersen. Yani aslında Mrod Karaveli beje kala Mrod kala Cezir dike Cezir Mehmet Arif Cizravi, Hasan Cizravi bedengevan az mezun bu. Denge ki çiğaiye denge her duşi. او ناف دنگ بیجاندا تواهی بود آموری که ولیه تواهی دنگ خزایی آموری ده هیه پر daha mesela tembur ve amurun به perde daha jmer tengte yani dengen xazayı tevahi da mirov teda nabil gor min tabi gor git neri namen u daha be perde u tevahi dengen xazayı dengen gele rojrat tevahi dikare bersi bide jibo vijiyaz ut min hilbijart la amadeci brasti tekiliyamen u çava bu perverdeye xoy müzik و مقام نوتا حشته و دو دا من دست بکر نوتو یک نوتو دو دا من دست بکر اوده اولی پروردهی خواه müziğe mi girdi? Yani xwendinavi, hînbûnavî paşê jî işte ûdê hilbijartin jî bi rastî daha xweş min xwe ûdê de îfade kir aliyê dengê de aliyê awazê de gelê rojhilata navîn tevahî vê amûrê de xwe dibînin çünkü amûrek bê perdeye tevahî mesela çawa mirov Kurdistan peynasê diket bê Bakur, Başûr, Rojava, Rojhilat mesela Bakurê de tu mêze dikî aliyê deşt heye, aliyê çiya heye, aliyê zozan heye deng jî tê guherandin yani dengê deştê cuda ye, zozan cuda ye çiyayê cuda ye tu mêze dikî tevahî dengan ve amûrê de cî digire ji bo wî jî gelê Kurd jî stranê xwe de awazên xwe de û bi kar anîtine yani çima ev amûr hemû dengan ew dike bê perdeye hani nexwazim bikevim qala teknîkî em dibêjin mesela naberê dengan heye mesela em dibên la û sî naberê wî de neh dengên cuda heye ama vê amûrê de tevahî dengan heye yani ew neh komayên neh dengên cuda cuda vê amûrê de tu dikarî peyda bikî ama bi tembûrê de amûrên bi perde piyano dibe, gitar dibe hinek dengan tune ye ji bo wî mesela em dibên amûrê rojhilata navî ne ji bo wî jî tevahî dengan meqama amûrekî meqam e tevahî meqaman te ûdê de dikarî peyda bikî ji bo wî jî daha mirov xwe têda dibîne çanda xwe têda dibîne û bi rastî amûrek mütewazî ye pir orkestrayan da dema û hat lêdan gerek amûrên dinê rêz bigirin yani bêdeng bin amûrê ûd bila derkeve pêşî mütewazî amûrek pir mütewazî ye û ji bo wî jî rêzdarî dixwaze tevahî nav orkestrayan da jî dixwaze amûrên dinê bêdeng bin dema mirov müzîka Kurdî got herê zêde
مقام حسینی مالبات بیات تی بیرامروف مقام حسینی مالبات بیات تباهی سدی حشته گور هرم گرچی تید گوهراندن اما سدی نوت سدی حشته سترانه ما مقام مالبات بیات ده مالبات بياتي ده كيجان مقامان هي بيات هي بياتي هي حسيني هي قارجيgar هي مهاير هي وانا تبعي مالبات بياتن انا به لداني ده زيد تخازم وان مقامان kurtasi minakek bidim. براستی به کرتاسیه ده من مقام حسینی دست بکر باشه بیات قارجیgar بچکیجی muhayyar منی شاکر دمام دست بکر مقاله بوتانجی کر زیادتر هرمی بوتانجی مقام راست پر تبی کرانین علی چوا مقام گورا هرم تگو هراندن ریتم جی گورا هرم تگو هراندن مقام خزای ریتم جی چاندن edeti گوراوی نه گوت بوتان جی ریتم ده هشت بیرامه مقام جی زیادتر مقام راست بیرامه دخوازم بیاد جی از میناکک بدم
Ana jî dixwazim meqamê Kurdî wiya mînakek bidin û girêdayî strankî bî wî meqamê de ez ê lê bidim. Birastî dema mirov müzika Kurdî qala müzika Kurdî kir gerek çawa me meqamê beyat û malbatê beyat qala wî me kir gerek meqamê Hicaz jî mirov pênasekê bike û mînakek ji wî jî bide. Zêdetir meqamê Hicaz birastî aliyê Rihayê û aliyê Cizîr tevayê Kurdistanê de vê meqam jî tê bikaranîn ama wek malbatê beyat ne dixwazim wê meqamê de jî stranek nîşan bikim.